Meeting with Bob. Welcome to the cabin. Listen up, we doen maar een appreciation event. Appreciation event? We doen brengen maar alle employees. Employees? Just employees? Doe wel echt we kunnen socializen. Socializing? Doe wel echt door Stijn de chef. Chef? Doe wel echt aan een cigar lounge. A cigar lounge? Doe wel echt aan ook gezet tussen de mensen en daar bij enig 50 portions. Weißt du, dass wir hier attacken Employees? Aber Tama die erste Jahr ist der Cabin der beste Platz hier rauszunehmen. Kannst du machen corporate events, private parties, business meetings und appreciation events. Und so du genug Platz. Und zusammen mit dem kannst du rausdingen der Okrum Spa, wo es ist in derselben Building. Red je mijn secretaire Wenk Payman.